dečki. Izveli su naši to brzo, evo Čorluke naprijed, ispred njega Gonul, Čorluka, krasan prolazak Čorluke, oštra lopta u sredinu, 1:0! 1:0, Ivica Olić, druga minuta! Ma početak i snova, je li to bilo moguće očekivati? Pa taj Čorluka kojeg smo toliko čekali, strahovali za njega, hoće li biti spreman? Napravio je tamo višak na toj strani, pogledajmo, brzo izvedeno, Turci su se tu malo dogovarali, zakasnili su reagirati, Čorluka je slomio Gonula i onda sjajno ubacio. Morao izaći stoper iz sredine, Mandžukić nije stigao reagirati, Demirel je zakasnio, ali ne Ivica Olić i evo ga, fantastičan povratak u reprezentaciju. Otvorio je kvalifikacije pogodkom protiv Leto. Nema zaleđa Olić, evo prostora za miran centar šut, Olić, Mandžukić je tu, Modrić, kakva prilika! Kakva mogućnost za Luku Odrića da zakucamo Turke i riješimo možda sve već ovdje, ali evo Mandžukića! Evo Mandžukića, 2:0 vodi Hrvatska nakon 32 minute! Nevjerojatno što se događa u Istanbulu. Toliko smo patili s njima u ovim kvalifikacijama, ali ovo je fantazija. Ludilo. Olić, pogledajmo to još jednom. Mandžukić izborena, povratna lopta tu za Modrića. Blokirao je to Šelčukinar i onda se ukazao Srna. A pogledajte Mandžukića. Pratio je dugo lete lopte i onda krasno skočio. Zabio za 2:0 Hrvatske. Peti njegov pogodak možda bude najvažniji u karijeri. Pogledajte kakva je tu gužva. Šimunić bježi na drugu vratnicu, sam je Čorluka na prva i 3:0! Ma kako su nam došli ovi Turci ko naručeni! 51. minuta! 3:0, pa možemo li reći da je sve gotovo? Izludili smo Turke ovim kretnjama, križanjima i nitko nije znao gdje su napadači, a kamoli gdje će biti ovi koji su došli iz obrane na skok i pogledajte kako se Čorluka prikrao, svima iz leđa prošetao kroz peterac i zabio za 3:0. Drugi njegov pogodak za reprezentaciju u 52. nastupu. Još jednom sjajna ubačena lopta Srne u peterac, Volkan Demirel.